Ahee, mina Iza Swaka Chauke aka channel ya Swaka Chauke TV. Ni khetsa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber. Matsonga Machangana, a hi subscribe-eni, a hi like-eni ti-video. A hi kuriseni music wa Xitsonga, hi nga wu dlayi. Ya, hi nga wu dlayi, a hi kuriseni, a hi promote-eni. Namuntlha ni nga ta ku hi vulavula hi Benny Mayengani the president. Ku why Benny Mayengani a fita ku va a vitaniwa artist leyikulu ya le ka side ra Xitsonga. Ya, ni la ku ta na ti-reasons teto hi ku ya hi matwisiselo ma mina kumbe hi ku ya hi leswi me game leyi ni yi vonisaka xiswona. Xo sungula, Benny Mayengani the president i artist liya ya ku loko hi endla xilo ti-artist ta Xitsonga to tala moni ku 99.2 wa ti-artist ta Xitsonga loko xilo xi endliwe hi Benny Mayengani va xi kopela. Ko va ku ntiyiso wa vava mavoda swa mi kuma ku a swi olovi ku vanhu va nga wu pfumela ntiyiso walowo. Point yo sungula hi leyi ne, loko Benny Mayengani a ta humesa album leya Kuzi ya Mananga hi vo 2015 ya la ni nga kona mani la ni nga kona la ni nga kona me ni fike ekani a ncenga ndleki yene mina ni tlhetlhe ma hi vona. Loko Misa loyi a ta humesa album liya a ni kaneti ku i khale swi nga va ku ri khale swi ri koho swi endliwa hi ti-artist letiya ta le handle ti nga ri ku ta Xitsonga. U endli clip hi laha vanhu vo tala hi nga sungula ku vona artist yi navetisa risimu like as a clip, so mi kuma ku xi tlanga maybe 30 seconds or 1 minute or 50 seconds swin'wana swo yelana sweswo. A ri le movheni Benny Mayengani ku kha ku ba track leya Kuzi ya Mananga laha ma vo. And then ni swo game ya cinca loko se ti-artist to tala ta Xitsonga ti endla album ku rhanga ku endla swiclipani swo advertise album kumbe tinsimu to karhi ni swo ku okay va swi languti ka mani va fika va swi ka Benny Mayengani. So swi n'wi endla ku Benny Mayengani swa n'wi lifta because u creative kumbe u teka swilo ka ti-genres lete le handle ni vula ku to vo kwaito vo house vo yini ta mapiano what swo taniya. So ivi a ta na swo hala kaya ka Xitsonga, and then loko a ti na swo hala kaya ka Xitsonga ivi vanhu va fika va swi teka lava ti-artist ta Xitsonga, so still va n'wi promota and a vo swi teka ku swi teka va swi vo ku Misa loyi u create swilo swintshwa aka music wa Xitsonga kumbe aka maendlelo ma masiku hinkwawo ma music wa Xitsonga ma vo. Okay, Slow Jam i khale xi ri kona na ta ku mhaka leyi mi yi twisisa. Slow Jam i khale xi ri kona ku fana na track leya Sandleni ya khale we botiwile ahe ma vo nghoma liya we botiwile ahe ingaku a ri na Flora N'wachauke hi nkarhi wa kona malembe lama ma le ndzhaku. I Slow Jam lexa xi ri kona xa khale na mi kumbe a na ha ri tsanana hi minkarhi ya kona. So Slow Jam a xi nga tekeliwi enhlokweni until Benny Mayengani the president a ya ba track leya Swa Ni Fanele. And loko ya ku huma track leya Swa Ni Fanele vanhu a va ku u tlangi disco, va ku i disco na ti-artist to tala ti kha ti n'wi sort kha ti ku i disco i swilo sweswi ma vo. Ivi vanhu va fika va swi vo ku xitayili xa Benny Mayengani xa Slow Jam xa rhandzeka ende vanhu va xi rhandza. Ti-artist hinkwato ti fika ti nghena hi nhloko ti fika ti nghena ka swilo leswiya swa ti-disco leswiya sweswiya va swi vula ku disco swa ti-Slow Jam va fika va nghena. Swi tika ngopfu sweswi ku mi kuma album ya munhu yi ri hava ti-track ta yi 2 kumbe yin'we ya ti-Slow Jam a ni la ta mi hembela hi lexi swi kala ngopfu. I swilo leswi nga fika swi endliwaku hi Benny Mayengani ku swi fika swi va relevant ku swi va tolovelo like swi toloveliwa kunene swi tlhela swi rhandzeka. I creativity ya Benny Mayengani a hi leswi a ni kombisa swa ku wa fita Benny Mayengani ku hi n'wi vitana ntlambi yikulukumba because wa swi kota ku a ta na swilo swintshwa ivi ti-artist letin'wana ti fika ti landzelela ti swi teka, and wa swi kota ku va ta na swilo swintshwa hi fika hi swi rhandza ma yi vo. Xin'wana futhi Benny Mayengani the president hi yo artist yi ri yoxe aka artist ta Xitsonga kumbe aka ti-traditional artist leyi nga endla fill up. Swi nga endleka mi kuma ku van'wani va swi misunderstand fill up leswiya swa ku a hosta gig like yi va yi ri ya yena ku nga ri leswiya swa ti-CD launch CD launch ya mani hayi ku nga ri leswiya. Benny Mayengani hi yo artist yo sungula ka Xitsonga hambi van'wani vo va koho sweswi mara still
mabula ndlela ku ta ku ri Benny Mayengani the president ku ta ku ri yena nga fika a bula ndlela laha ku tele Giyani ku ri na vanhu vo tala like ku ri ematimu ma swi twisisa. So hi yin'wani mhaka leyi ni nga fika ni yi vona hi Benny Mayengani ku why Benny Mayengani a fita ku vitaniwa president kumbe artist ya le henhla. Ma swi ku hina Matsonga Machangani hi na problem ya yona, hi na problem ya ku hi honora munhu hi n'wi nyika gaweni munhu loko se a wini, loko a nga se za awa a hi n'wi nyiketi gaweni. I problem yikulukumba ngopfu. Gaweni magaweni lama nga koma ma Xitsonga ma artist leti nga nyikiwa ta Xitsonga ta disco yini va nyikiwa loko se va wini, mara loko va ha ri ka power a va nyikiwi. Swa ni hlamarisa ku why swi va so? I gawini ro wa, i gawini ra ku tirhini kumbe i gawini ra ku tirha kahle kumbe yini sweswo taniya. So swin'wana hi leswi ni twaku nga ku as Vatsonga hinkwenu hi helerini hi fanele hi swi lunghisa swo fana leswiya ma hi vona. And then okay mhaka yin'wana hi leyi hi December minkarhi yo tala a ku ti-album a ti huma kwale na ku ti 20 minkarhi yo tala vo 1920 leyi ti-album minkarhini leyi le ndzhaku leyi ni vula na kwale na ku 2015 na kwale na ndzhaku nyana. Benny Mayengani fika xi cinca game xi humesa album early ni vula hayi ku nga ri lembe leri sweswi xi nga humesa hi November. So sweswi xi nga humesa early ka ti-artist leti ti kulukumba se ti-artist to tala se ti le ku landzeleleni kwihi laha ka ku va vanhu va humesa hi December mara va hatla va humesa. I game ku ri Benny Mayengani u tshama ka cincacinca ti-game ya Xitsonga Benny wa yi cinca so like hi a hi control-aku game ya Xitsonga. Vanhu va ngo ala vanhu hi ku vhele munhu vhele munhu wa ala swa yena wa ala tiyisi munhu, mara mi kuma ku game xi le ku yi cinceni hi ndlela yo fana leyo. So Matsonga Machangani n'wi mi byona ku Benny Mayengani mi nga khunguvanyeki. Swa ka Chauke u analyze swilo a ri fair a nga take side, and swa ka Chauke swi nga endleka mundzuku na vala swa opposite Benny Mayengani mara ku ri tiyiso ku ri side rin'wana ra tiyiso mara ku nga ri swo yimelela Benny Mayengani kumbe swo favor Benny Mayengani. Ma vo ni ta komba ku Matsonga Machangani mi nga rivali ku subscribe ka channel swa ka Chauke TV leyi channel ya hina hinkwenu a ya mi ni ri wexe na khensa ikomu.